आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाउ पाजरी अहनबदा मरोइबा पाउ हक्सेल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन हैरी राज्य मेडिकल तमलिबा महिरोइसिंगी एकाडेमिक कैरियर सरकारना कैदोंगैदा मांगलोय राज्यपाल अनुसुया उइकिन हैरी राज्यसिदा हौजिक थोलिबा इरांग असि अथुबा मतमदा वारोइसिंग पुरकनबा सरकारना होनरी अमसुंग बिष्णुपुर जिल्लागी मफम अहुमदा ओक्ता नाबा अफ्रीकान स्वाइन फीवर संदोरकपा थेंगनबदगी मफमसिंग अदुदगी ओक पुथोक पुसिन तौबा अमदि योनबा थिंख्रे हक्सेल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन हैरी राज्य मेडिकल तमलिबा महिरोइसिंगी एकाडेमिक कैरियर सरकारना कैदोंगैदा मांगलोय इम्फाल वेस्ट की लम्फेल सना कैथेलदा लेबा महाकी युमदा ngarang पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा डॉक्टर रंजन हाई राज्यसिदा हौकिबा मे अहुमदगी थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइदुना कुकी जो कांगलुपकी मेडिकल तमलिबा महिरोइसिंग परीक्षा थाबा याहंदरे हाइना सोशल मीडियादा संदोरलिबा वाफमसिंग अदु अरानबनी मखोइगी एकाडेमिक कैरियर मांगहंतनबा सरकारना होनदुना लागली महागना हाई राज्यसिदा मेडिकल कॉलेज मरी लई हरिबा मेडिकल कॉलेज सिंग असि नेशनल मेडिकल कमीशन की मखादा लेबनी मसिगे मनुंगदा हौकिबा सहिदगी सेशन हौकिबा चुरचानपुर मेडिकल कॉलेज याउरी राज्यसिदा थोलिबा इरांग असिना मरम ओइदुना मतम चाना परीक्षा थाबा ngamhoudraba महिरोइसिंगीदमक अखनबा परीक्षा पांगथोकपा याहन्नबा राज्य सरकारना कमीशनदा तक्सिंदुना लागली हौजिक ओरिबा फिबम असिगी यंगलगा राज्यसिगी मेडिकल कॉलेज मरीमक मणिपुर यूनिवर्सिटीदा एफिलिएट तौरे यूनिवर्सिटी असिना मखोइगी अखनबा परीक्षा पांगथोकपा याहन्नबा कमीशनदा हाइजखरे राज्यपाल अनुसुया उइकिन हैरी राज्यसिदा हौजिक थोलिबा इरांग असि केंद्र अमसुंग राज्य सरकारना अथुबा मतमदा वारोइसिंग पुरकनबा होनरी इम्फाल की तागेलदा लेबा साई इंडोर स्टेडियम दा 18 सुबा गवर्नर्स कप स्टेट लेवल फेंसिंग चैंपियनशिप 2019 लोइसनबिगी थोरमदा सरुक यारदुना वाफम असि राज्यपालना फोंदोखिबनी राज्यसिदा महौसागोम शांति अमसुंग तंगदु लेताबा पुंसीदा हंजिलहनबगिदमक राज्य सरकार की माइकैदगी केंद्रगा तानरगा दरकार लेबा थबकसिंग पाइखली मियामना तोंगा थाजबिगनु मखल अमतगी हिंसागी थबकदा सरुक याबिगनु मियामना सरकार मतेंग पांगबिरबदी लमदमसिदा सोइदना शांति हंजलकबा ngamgani हाइना मांगना फोंदोखी राज्यपालना हाई मणिपुर की सानरोइसिंग मसादा साना खोनबगी टॉप टॉप मगुन अमा याउजबा मरमना राज्यसिगी सानरोइसिंगना जाति अमदी अंतर्जातिगी मसाना कयादा मना कया लोरपा ngamlebani राज्यसिगी सानरोइसिंगी तौबा ngamba शक्ति कया अदु केंद्र सरकारना निंगथिना खंगबदगी मणिपुरदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अमा लिंगनबा होनरिबनी चैंपियनशिप अदुदा मकोक मथंग तारबा सानरोइसिंगदा राज्यपालना मना मथुम यथोखी सिक्योरिटी फोर्स न हौकी बपुंग कुनमरीदा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौपाल कक्सिंग बिष्णुपुर अमसुंग चुरचानपुर जिला सिंगी सिंगनबा मफम सिंगदा थिबुहमगी थबक सथबदा इम्फाल ईस्ट जिला की थमनापोपीदा आइन कायना साजलम बंकर मंगा अमसुंग शांति खुंगबालदा अनि याउना पुन्ना बंकर 3 थुगाइख्रे कक्सिंग जिला की कक्सिंग मोराम्बा सिंगजोल एरियादगी जापान साबा 6 राउंड रिवॉल्वर MKS अमा हैंड ग्रेनेड अनि फगतखी बिष्णुपुर जिला की इरेंगबम अमसुंग कैनौगा लोनबदा लेबा लोअर कैनल मनाक्ता थिबुहमगी थबक सथबदा मैगजीन यावबा कार्बाइन अमा अमसुंग 9mm पिस्तौल अमा लोइनना M16 अमा फगतपा ngamle चुरचानपुर जिला की हैसांग लोकतगिना मैगजीन अनि यावबा कार्बाइन अनि फगतपा ngamखी मणिपुर पुलिस की कंट्रोल रूम न थोकपा चेरोलमन हाई बिष्णुपुर जिला की लेमरा ममांग लेकाइदा लेबा मियोय अमा मसक खंगदबा खुलाई पाइबसिंगना फादोना पुखिबा अदु ngarang पुलिसना कनबा ngamle महाग ngarang imung manunggi miyuising de sinakre masigi mathakta national highway 38 imphal jiribam lambida posai puba gari samri 38 security gi akanba ngak sel galena imphal da pusilakre pamdaba thodok thoktanaba lokhatpa sisal thorangi saruk ama oina singa masung tamgi tongan tongan ba mafam singda check point sama 38 hangtokle singnaba miyoi sani 38 phagatpa ngamkhi अमरोमदा असम राइफल्स अमसुंग मणिपुर पुलिस की अपुनबा कांगबु अमना चुरचानपुर जिला की एन कनन फाइदगी यामलब खुसु खुलाई के अमरोम फगतपा ngamle असम राइफल्स साउथ इंस्पेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स न थोकपा चेरोलमगी मतुंगिना मफम अदुदगी 7.62 mm की SLR राइफल अनि मैगजीन अमा यावबा M1 assault राइफल अमा मैगजीन यावबा कंट्री मेड 9mm पिस्तौल अमा सिंगल बैरल राइफल अमा improvised mortar 3 improvised bomb 15 wana saba bomb kapnaba khulai amadi atei khusu khulai ke amarum phagatki phagalaba polam sing adu sangai court police station da sinakre
Imphal West, Imphal East amasung Thobal Jilada ngasi ayuk pung mangadagi numidang pung tara fawba curfew komthok leduga Bisnupur amasung Kaksing Jilagi oinadi ngasi ayuk pung mangadagi numidang pung nipan fawba curfew komthok le tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Bisnupur Jilagi Ningthaukhong Ward number 3 Maibam Singning Laimaram Lamkhai amadi Ullo Awang Leikaida Okta naba African swine fever santorakpa thengnabadagi mafam sing adudagi ok puthokpasin tawba amadi yonba thingkhre Zila adugi Deputy Commissioner na thokpa Cherolaman hai hariba mafam sing adu Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act lisingani mapangi matung ina infected zone oina lauthokle Mafam sing adudagi kilometer mapana konba mafam singda ok yonba amadi puthokpasin tawba yaroi hairi athingba sigi mayokta kanagumana ok puthokpasin torom labadi ain gi matung ina matik saba thabak lokat kani haina Cheroladuna makhatari Capacity building of exporters for enhancing exports from Sikkim gi ahumsubu thorom ngasi Sikkim gi Gangtok ta pangthok lagani thorom asi Associated Chamber of Commerce and Industry of India ASSOCHAM na kendra gi mapal thorom mantraloy gi Kolkata branch secretariat ke khusam naraga sinbani thorom aduda kendra gi mapal thorom Raja Mantri Dr. R.K. Ranjan Singh saru yagani masina medium enterprises amasung nupi entrepreneur singda ehenma miyang thamli Sikkim gi Tourism Department ke conference hall da pangthokadaba thoram asida Dr. R.K. Ranjan na ASSOCHAM Naward study report suputokani Ngasi phongba pause singi maroiba paw singi damak haujik Okram Umadini leire Umadini Thagachari Dwijamani Manipur gi apunbagi saktamda singnarakpasing compromise tawroi haiba CM gi wafam Manipur Legislative Assembly gi committee da thawpuramba kuki MLA ahum lauthokiba amasung Indo Myanmar border da PDF ni chingnaba singna bom kaptharakpadagi asi ana thokibagi pauna ngasi phongba pauche singda maroiba paw oina fongnari Myanmar manungda thokiba thodok singda Manipur gi underground organization kharagi miyoising asi ana yaure haiba headline asiga loinana Myanmar macha kunthra rom more da lanjena rakre ngasi helicopter na Imphal da puraklaba yai haiba sub headline asina huyan lan pawgi ahanba paw oiri Manipur gi irang asi chapchana mayoknari Indo Myanmar border da security gi cheksin thawrang kankhat hankhre haiba CM gi wafamna poknafam amasung People's Chronicle gi ahanba headline oiri Highway blockade ti miyoibagi lichat natte haiba MLA nisikana fongdokhiba wafam asiga loinana numit mangani leiraga economic blockade loisilagani haiba kotuna fongdorakpa wafamna Sangai Express Manipuri amasung English edition gi maruoiba paw oiri Tamuda achauba lanfam oigadawri nupi tarani thoi yauna mitai kuntare chenthorakle haiba headline asiga loinana India macha sing yariba makai Myanmar da chattanaba central government na khanghankhre haiba sub headline asina sana laibaki ahanba headline tawri MBBS tamliba mahiroi singi career manghandanaba hotnari haiba rajagi haksel mantri Dr. Sapam Ranjan gi wafamna naharol gi thaudangi ahanba lamai da fongli Manipur gi apunbagi saktam da singnarakpasing compromise tawroi haiba CM gi wafamna Ichel Express ki ahanba paw oiri Manipur Legislative Assembly gi committee ahumda thawpuramba kuki MLA ahum lauthokre nauna hakre haiba paw asina pawche asigi anisuba paw oiri Lupa koti mari changna Imphal gi rup mahal theater matam ga chunana semgatlagani haiba Chief Minister gi wafamna Imphal Free Press gi ahanba lamai da fongli Ganfew melda miyoi ani hatkibagi achumba wayel fanghalu haiduna kangpokpida kuki jo civil body na dabi tawkibagi pauna ahanba paw oiri Tamenglong Times da Israel amasung Hamas da numit marini nongmai kapna dabagi yana warol thamkre haiba pauna ahanba headline oiri Dwijamani Thagachari Umadini Aroibada maroiba pawmu Haksel Mantri Dr. Sapam Ranjan hairi Raja sigi medical tamliba mahiroi singi academic career sarkar na kaidongai da mangaloi Rajapal Anusuya Uikin hairi Raja sida hojik tholiba irang asi athuba matamda waroisin puraknaba sarkar na honari amasung Bisnupur Jilla gi mafam ahumda okta naba African swine fever santorakpa thengnabadagi mafam sing adudagi ok puthokpasin tawba amadi yonba thingkhre Pauloi jare